ni virusi ubona ikintu cya mbere kigaragaza nuko yihuta cyane mu igeze mu mubiri. Mu kwandura bishobora kutihuta kuko no kuyikoraho nyine ikabona uko yinjira mu mubiri, ntabwo ari ukuyihumeka. Ariko ikibi cyayo ni uko igeze mu mubiri mu masaha make cyane itangira gukwira hose. Anongeye kubasuza kandi imbahaye ikaze ku Ibendera TV. Turababwira ko mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo abantu babiri batemanye hagati yabo batemwe n'umuhoro. Muraza kumva neza iby'inkuru ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko Minisiteri y'Ubuzima imaze kugenera ubutumwa bwihariye ku Banyarwanda. Ni mu butumwa bwa Dr Nsanzimana Sabin, akaba ari ubutumwa bw'umwihariko ku Banyarwanda rero bujyanye n'indwara y'umuriro mwinshi ya Marburg iri kwica abantu mu Rwanda. Turabagezaho ubutumwa ku buryo burambuye tugana ku musozo. Turababwira kandi ko hatangajwe amabwiriza mashya yo kwirinda Marburg mu banyeshuri abo ku mashuri atandukanye. Turaza kubirambura hanyuma kandi turaza kubabwira ibyo umunyamakuru wakoreraga radio ya Kiss FM Cyuzuzo wamaze gusezera kuri iyi radio. Turaza gusoreza izi nkuru twabateguriye ku rupfu rw'umuyobozi wa Radio Maria waguzwe ibihumbi 6,700 y'u Rwanda akicwa. Izi ni inkuru zose tugiye kubagezaho hano ku Ibendera TV, ariko mbere yo kuzibagezaho uko zakabaye munyemerere tubanze dufate umwanya tubashimire mwese. Reka dushimire abantu b'Ikayonza, dushimire abantu bo mu karere ka Kamonyi, dushimire abantu mudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, dushimire kandi n'abadukurikira muri hanze y'u Rwanda, muri Afurika turababona mugenda mudukurikira no hirya ya Afurika. Mwese turabashimira kandi Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ni nako kandi dushimira cyane mu mwakoze subscribe kuri channel yacu, hanyuma kandi namwe mutarakora subscribe tubakangurira kubikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye tubagezaho hano. Nitwa na Kreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, umujura yasanze mu rugo yaragiye kwibamo umukaratika amaze yamukorera gashya, aho barwanye kugeza batemanishije umuhoro wari witwaje n'uyu umujura. Mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo, abajura b'amatungo bateye urugo bahasanga umusore w'umukaratika bararwana rubura agica. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Nzeri muri uyu mwaka 2024. Abajura bageze muri urwo rugo babanza gufunga inzugi zaho abasore bo muri urwo rugo bararaga, ubundi bacukura inzu ibamo amatungo. Aba batangiye gutwara amatungo, ihene, nuko umusore mukuru uwo muri urwo rugo arabumva, akoze ku rugi asanga barufunze, ahamagara murumuna we ukina karate, nawe akoze ku rugi aho ararasanga aba ahafunze, niko kumena idirishya arasohoka. Akigera hanze yaje gusanga aho amatungo arara, umwe muri abo bakekwaho ubujura arahabunze, no kuvuga kubunda cyangwa se gusutama. Cyakora yari amaze kurenza inyuma y'urugo ihene ebyiri. Uwo musore ukina karate yatangiye kurwana n'uwo mujura, mukuru we aje gutabara umujura ahita amutema n'umuhoro
mu mutwe. Muri iyo mirwano wa musore ukina karate yaje kwambura umujura umuhoro, nawe arawumutemesha aramukomeretsa ahantu hatandukanye. Umwe mu bahaye amakuru ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda avuga ko abaturage batabariye ku gihe bakaza guhosha iyi intambara. Nsengimana Oswald, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe, yemeye aya makuru y'ibyabaye, avuga ko igisambo cyakomerekeje nyir'urugo nawe yirwanaho atema icyo gisambo. Yavuze ko ari uwo ukekwaho ubujura yajyanwe kwa muganga ndetse na nyir'urugo ajyanwa kwa muganga, bombi bakaba bari kwivuriza i Kabgayi. Uyu musore ukekwaho ubujura yanze kuvuga bagenzi be bari bari kumwe nawe kuko ngo baje gucika. Bitewe n'ibi rero abantu bakaba bakomeje kugenda binubira ibi bikorwa by'ubujura, aho bigaragara ko ari igikorwa cy'urugomo rukabije kugeza aho abantu bajya kwiba bakagerekaho n'ubugome bwo kwitwaza umuhoro. Muri aka gace ibintu by'ubujura ngo bimaze igihe kinini bihavugwa, abayobozi rero bakaba basabwa kugira icyo bakora kugira ngo ibi biherere ku musozo. Bitewe n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virus ya Marburg mu Rwanda, turababwira ko uyu munsi hatangajwe amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo mu mashuri yo mu Rwanda. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg mu mashuri atandukanye ya hano mu Rwanda. Aya mabwiriza harimo guhagarika igikorwa cyo gusura abanyeshuri ku mashuri cyabaga buri kwezi. Aya mabwiriza kandi yashyizwe hanze na Minisiteri y'Uburezi kuri wa gatatu tariki 2 Ukwakira muri uyu mwaka 2024, ashingiye ku mabwiriza yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda ikwirakwira ry'uburwayi buterwa na virus ya Marburg bumaze guhitana abantu 10 kugeza ubu. Tugendeye ku mibare yo ku itariki ya 1 Ukwakira muri uyu mwaka 2024. Aya mabwiriza ya Mineduc arimo arebana n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri, areba ababyeyi ndetse n'areba abanyeshuri ubwabo. Muri aya mabwiriza azakurikizwa mu gihe Minisiteri y'Ubuzima izatangariza andi mashya, abayobozi b'ibigo by'amashuri basabwe kugenzura niba nta munyeshuri ufite ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg, birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo ndetse no kuruka. Aba kandi basabwe kwihutira kohereza umunyeshuri wagaragayeho ibi bimenyetso kwa muganga, gushishikariza abanyeshuri kwita ku isuku bakaraba intoki kenshi, kubuza abanyeshuri gutizanya imyenda n'ibindi bikoresho, no guhumuriza abanyeshuri ntibakuke umutima ahubwo bagakurikiza neza ingamba zose. Naho ababyeyi basabwe kwirinda kohereza ku ishuri umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso bya Marburg, kwihutira kugeza umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso kwa muganga kandi agasubira ku ishuri ari uko abaganga bamusezereye yakize neza. Abanyeshuri bo ubwabo barasabwa gukurikiza amabwiriza ajyanye no kurwanya ikwirakwizwa ry'uburwayi buterwa na virus ya Marburg. Minisiteri y'Uburezi ikomeza igira iti hagamijwe kwirinda kwegerana cyane, Mineduc iramenyesha ababyeyi ko igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga barara mu mashuri gisanzwe gikorwa buri kwezi kibaye gihagaze, kikazasubukurwa nyuma y'igenzura rizakorwa na Mineduc ifatanyije n'inzego z'ubuzima. Imibare mishya yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa kabiri
tariki ya mbere y'Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 igaragaza ko kugeza ubu abantu 10 bamaze kwitaba Imana bazize iki cyorezo cya Marburg, mu gihe abamaze gusanganwa iyi ndwara ari 29, barimo 2 babonetse kuri wa kabiri, aho kugeza ubu abari kuvurwa ari 19. Turagenda tugana ku musozo w'izi nkuru, ariko reka tubabwire ko Jeanne d'Arc Cyuzuzo wamamaye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, rumaze imyaka 5 n'igice akorera radio ya Kiss FM, yamaze gusezera iyi radio. Uyu Cyuzuzo Jeanne d'Arc yasezeye iyi radio nyuma y'igihe kitageze ku kwezi. Iki gitangazamakuru gisezeweho n'undi munyamakuru witwa Ndibumuntu wari usanzwe ahakora, akaba ari n'umuhanzi. Cyuzuzo Jeanne d'Arc yatangaje isezera rye kuri Kiss FM abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu butumwa yatanze kuri uyu wa gatatu tariki 2 y'Ukwakira 2024. Cyuzuzo yagize ati: nyuma y'imyaka 5 n'igice y'ibihe byiza kuri Kiss FM, nahagaritse inshingano zanjye. Muri ubu butumwa kandi Cyuzuzo yakomeje agaragaza ibyishimo aterwa no kuba yarakoreraga iki gitangazamakuru ndetse no kuba yarahakoranye n'abantu beza. Aha agira ati: ndashimira buri wese wanyeretse urukundo mu gihe cyose nari maze hano. Imana ihe umugisha urugendo rwanjye rushya. Cyuzuzo Jeanne d'Arc wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio TV10 atangaza ko atavuye mu mwuga w'itangazamakuru ndetse ko azakomeza gukora ikiganiro ishya gitambuka kuri televiziyo y'igihugu ahuriramo na bagenzi be Michel Iradukunda, Aisa Kiza na Amucyo Christella. Cyuzuzo Jeanne d'Arc wakoraga mu kiganiro The Kiss Lift asezeye Kiss FM nyuma y'igihe kitageze ku kwezi. Iyi radio inasezeyeho umunyamakuru akaba n'umuhanzi Ndibumuntu wasezeye mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Isezera ry'aba bombi ryaje rikurikira izamurwa mu ntera y'umunyamakuru bakoranaga Isheja Sandrine Butera wagizwe umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA, akaba yarasimbuye na Anita Pendo nawe waje kuziba icyuho cyavuye kuri iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yaramazeho imyaka 10 yose. Uyu Cyuzuzo Jeanne d'Arc rero bikaba bivugwa ko yaba yerekeje mu kandi kazi, nubwo kugeza ubu ngubu atigeze atangaza neza ariko gusa amakuru akavuga ko ashobora kuba yamaze kubona akandi kazi agiye kwerekezamo. Tugana ku musozo, reka dusoreze ku nkuru twabahabwiye y'umuyobozi wa Radio Maria wishwe yagurishijwe 6,700 y'u Rwanda. Umwe mu bakekwaho kwica umuyobozi mukuru wa Radio Maria y'Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yishyuwe amadolari ya Amerika 5, no kuvuga 6,700 y'u Rwanda kugira ngo akore iki icyaha cyo kwica uyu umuyobozi. Edmond Mbarushimana Bahati yiciwe mu gace ka Ndosho muri komine Karisimbi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro rya tariki ya 27 Nzeri muri mwaka wa 2024 ubwo yaravuye mu kazi. Ababonye umurambo wa nyakwigendera bahamije ko yarashwe. Nyuma y'iperereza ryakozwe kuri uyu wa 30 Nzeri muri uyu mwaka, polisi n'igisirikare bikorera mu mujyi wa Goma byeretse itangazamakuru abantu bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Bahati, barimo umusore witwa Dieudonné Bauma yatangaje ko yinjiye mu mugambi wo kwica Bahati abisabwe n'umurwanyi wo mu ihuriro y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo Elisha Emedi Elias Amadou uvugwaho kugirana amakimbirane n'uyu munyamakuru. Uyu Bauma yagize ati: nari mu rugo, Elisha Emedi
Alias Mamadou wakoze iki cyaha arampamagara ampa amadolari 5 kugira ngo nice uyu munyamakuru nyuma y'aho bagiranye amakimbirane nge ntazi. Uyu avuga ko yarashe uyu munyamakuru amasasu 2 mu ugatuza. Meya w'umujyi wa Goma Kamanda Campaign Faustin yagaragaje ko bitumvikana kuba umuntu asabwa kwica mugenzi we kugira ngo yishyurwe amadolari 5. Asobanura ko inzego z'umutekano zigiye guhagurukira kurushaho guhangana n'abagizi ba nabi kugira ngo bagezwe mu butabera. Reka noneho tugane ku butumwa bwa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Nsanzimana Sabin amaze kugenera abanyarwanda kubirebana ni indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virus ya Marburg ikomeje kugenda yibasira abanyarwanda. Ubundi iki cyorezo uko kigenda iyo babonye aho gitangirira abahuye nacyo barakurikiranwa bagapimwa abantu benshi, hanyuma n'imibare ishobora no kwiyongera bitewe n'uko mu minsi ya mbere mushakisha benshi, hanyuma bikagera igihe mukaba mwana kimanura. Rero aho tugeze navuga ko tugeze hahandi tuba dushakisha benshi mu cyumweru cya mbere, ubu kibona abashobora kuba bari hafi cyane cyane ko ari byagaragaye cyane mu bitaro kwa muganga ngira gutwara bisobanuye, ariko ikizere kirahari yuko mu minsi iri imbere tuzatangira kubona uko twagihashya. Ni ibintu bizasaba ubufatanye bwa buri wese. Ugira utya ukumva hari izindi nzego zigenda zifata ingamba z'inyongera ndetse n'amakuru y'abandura bashya n'abahitanwa na Marburg. Murahuza gute n'ubutumwa bwo gusaba abaturarwanda kudakuka umutima? Ni by'icyorezo kibaye, ingamba zirafatwa, ntabwo ari iza Minisiteri y'Ubuzima gusa, ariko kuko ni twe dufata iya mbere bitewe n'inshingano dufite, dukorana n'inzego zose kugira rero ngo utsinde iki cyorezo nk'iki. Ni uko uba ufite abo mufatanya wabo mu gihugu, inzego za leta, z'abikorera ndetse n'itangazamakuru, ariko n'abandi bo hanze y'igihugu. Rero ikiri gukorwa ni uguhuriza hamwe izo mbaraga zose, haba mu gushakisha abafite uburwayi bahuye n'iyo virusi, abagomba kuvurwa bakavurwa kandi mu buryo bushoboka bwose bwatuma bakira, hanyuma tukanareba uburyo nta bandi bandura bashya. Ni naho amabwiriza amwe n'amazira, twirinda ko abantu bakwegerana cyane, twirinda ko abantu no kubwiriza abantu gukaraba kenshi, kuko iyi virusi ni virusi ukoraho, ntabwo ari nka yindi twahumekaga nka COVID ya 19. Ni naho ushobora gukora ku maraso cyangwa ku matembabuzi, ubwo ni nk'ibyuya, amacandwe n'ibindi bishobora kuva mu mubiri w'umuntu birimo iyo virusi biri. Binasobanura impamvu kwa muganga ariho akenshi ikunda gutangirira, uko uza ayirwaye cyane cyane anarembye, abamuvura abamwitaho uko aremba umubiri we havamo byinshi, rero ugasanga nabyo niho virusi ituruka. Ariko n'undi utari kwa muganga ishobora kumugeraho. Icyo turi gukora no kugira ngo tuyishakishe aho yanyuze hose, hanyuma tunabwira umunyarwanda wese n'utwumva yuko iyi virusi ubundi ntiyanduza ibimenyetso bidahari, bitagaragara. Wa muriro mwinshi uzana no kubabara umutwe cyane, ndetse no kubabara imitsi n'imikaya, ndetse bikaba byazanamo no gucibwamo ndetse no kuruka. Ibyo rero iyo ubibonye cyangwa kimwe muri ibyo muri iyi minsi ubibonye, ni uguhita utekereza ko ishobora kuba ari Marburg virus. Nubwo twasanga atari, ariko nibura tukaba twabonye ko intambwe ya mbere wayikoze, n'ibyo tubwiriza abantu ku ruhare rwabo. Murasaba abaturage kudakuka umutima. Ese abaganga bo bari no ku ruhembe rw'imbere mu kurwanya iyi ndwara nk'uko munabikomojeho, bo ni ubuhe butumwa mubagenera? Birumvikana abaganga bo baranabizi byinshi, baranabyize banabisobanukiwe, ariko ubundi umwuga wo kuvura ni umwuga ubamo ibyo nakwita
ni risk cyangwa ingaruka z'umwuga. Buri mwuga wese ugira risk zawo, ariko kuvura akenshi abaza bose buri wese azana uburwayi bwe, azana yaba virusi yaba na bagiteri itandukanye, udukoko twinshi nyine kwa muganga. Nicyo hagenewe no kuvura abantu baje bafite ibyo bibazo. Bituma rero abaganga bakunda kugira ibyo bibazo by'uburwayi baterwa n'uwo mwuga babamo. Twakajije ingamba tubibutsa kwirinda nabo ubwabo cyane kurushaho, kuko nk'iyi virusi ubundi ntikunda kubaho. Yibayeho rero bisaba kwihagarika vuba. Ni ubwa mbere igeze mu Rwanda, ariko turifuza ko idakwira. Hanyuma n'izindi zazaza, ubwo hari n'isomo buri muntu yigiramo. Abaganga dufite uburyo turi kubaganira, n'ejo twarabasuye, n'ubu turakomeza ibiganiro nabo. Ariko si abaganga gusa, nuko ariho bihera, ariko bishobora no kugera ku bandi. Rero turifuza ko bihagarara bitaragera ku bantu benshi. Amakuru mufite yerekana ko ikwirakwira kuhe muvuduko? Ni virusi ubona ikintu cya mbere kigaragaza nuko yihuta cyane igeze mu mubiri. Hari virusi zandura vuba vuba zica mu mwuka nka COVID-19, ariko ikaba itakwihuta mu mubiri cyane. Ariko iyi mu kwandura bishobora kutihuta, kuko ni ukuyikoraho nyine ikabona uko yinjira mu mubiri, ntabwo ari ukuyihumeka. Ariko ikibi cyayo ni uko igeze mu mubiri mu masaha make cyane itangira gukwira hose, ndetse ikangiza n'ibiri mu mubiri. Ari nayo mpamvu abantu bahita bagira umuriro mwinshi. Bifata nk'iminsi 3, wahuye nayo mu minsi 3 ukaba watangiye kugira ibyo bimenyetso. Ariko bishobora no gutinduka wamara n'ibiro 3 ibimenyetso bitaraza. Gusa kuyivura no kugerageza kugabanya ko yangiza byinshi ni ukubikora mu cyumweru cya mbere ibimenyetso byatangiye kwigaragaza. Hanyuma imiti n'ibikoresho byo guhangana nayo, u Rwanda ruhagaze rufite ubushobozi bungana iki? U Rwanda rwashyizeho ubushobozi bwose buhari kuri iki gihe ku isi, haba mu gupima, haba mu kuvura. Hari n'ibindi bikiri mu bushakashatsi, ariko ubona ko byafasha. Ibyo byose leta yashyizemo ingufu ko biza bikadufasha. Ni virusi izwi ko itagira urukingo ruyikingira ruri ku isoko. Nta nubwo igira umuti wemejwe uyivura nyakuri, ariko ni virusi ushobora kubona kare ukongera umubiri imbaraga ku buryo umubiri nawo wakwirwanaho, bityo uwayirwaye akaba yayirokoka. Rero hari imiti dufite, hari n'iyo twongereyemo muri iyi minsi itari isanzwe, hari n'ibindi tuzagenda tugira, ariko imbaraga zose igihugu cyazishyizemo kugira ngo uwahuye nayo tube twamufasha azavurwe hanyuma akire. Ese ubundi abafite ibyago byinshi byo kwandura iyi ndwara ni bande? Birumvikana ni abakora kwa muganga no ku isi yose n'ahandi icyorezo cyagaragaye inshuro zirenga 10 niho bihera. Impamvu binasobanura ko urwaye nyine yivuza. Hari ibihugu bimwe na bimwe iki cyorezo cyagaragaraga ukumva byahereye mu cyaro, kuko nta buvuzi n'umuntu we atabonye uko ajya kwa muganga. Ariko ubundi ibyorezo nk'ibi bikomeye muri rusange bihera kwa muganga. Waje afite ibimenyetso ntushobora kubitandukanya cyane n'izindi ndwara nka malaria n'ibindi. Hanyuma abaganga iyo bamaze kwandura ushobora guhita ubibona vuba ugize amahirwe. Natwe kugira ngo tubibone nuko abaganga bibajije bati ibi ni ibiki, ibintu tutajyaga tubibona. Habaho gupima no gukurikirana. Bikiri gukorwa no kugira ngo kitagera kure. Ariko no kwa muganga birumvikana kuba ari umuganga ugahinduka umurwayi, ndetse ukaba wanahatakariza ubuzima, kuko hari abamaze gutakariza ubuzima muri aka kazi n'iki cyorezo. Tunihanganisha n'imiryango yabo, ndetse nabo bakorana natwe twese bakora mu rwego rw'ubuzima. Birababaza, ariko ikiri imbere cyane muri iyi minsi ni uguhagarika ko hatagira abandi bayandura cyangwa se bahitanwa nayo. Turasoza, hari icyo birashoboka cyane ko hari icyo tutababajije mutekereza ko cyaba ari ngombwa ko abanyarwanda bamenya kuri iki cyorezo? Ni ugushishikariza abanyarwanda kudakuka umutima, birumvikana, ariko no kumenya gutandukanya iyi ndwara nizo twahanganye nazo mu minsi ishize. Icyorezo urumva ikije abantu bakunda kugira ubwoba, bakagira impungenge. Niyo mpamvu dutanga amakuru yizewe kugira ngo umenye gifata gute, ucyandura gute, unabona uko ukirinda. Rero uyu munsi twababwira abantu ko
ikintu dusaba abantu ko ubonye kimwe muri ibi bitatu, umuriro ukabije, kubabara umutwe cyane, kubabara imitsi, imikaya ndetse hakazuramo no gucibwamo, ni uguhita tumenyesha kugira ngo tunagufatire icyo gipimo. Ubu turi kubaka ubushobozi bukwira igihugu cyose ku buryo dushobora gupima tukamenya ngo irahari ntuyifite cyangwa se urayifite, tukuvure muri cya cyumweru cya mbere utari waremba. Ndabashimiye cyane mwese mubana natwe hano ku Ibendera TV. Nizere ko komeza kugenda munogerwa na gahunda zacu hano ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabasezeye, mugire amahoro, Imana ibarinde.